Učionica bez tabla i krede, bez učenika koji zapisuju predavanja i zadatke, bez knjiga i svesaka. Postoji već nekoliko godina u Podgoričkoj elektroškoli. Učionica sa zelenom tablom i kredom je odavno prevaziđena i zbog zainteresovanosti, to jest nezainteresovanosti učenika za takav prostor koji, na primjer, ima sve najsavremenije kući, od računara, tabova, iPada, svega mobilnih telefona, i sada dovedete tako dijete u učionicu sa zelenom tablom i kredom, gdje mu profesor polako piše kredom, pa onda izbriše i on sad, da bi se sjetio ono što je profesor napisao, nema ga više, izgubilo se. I onda smo došli na ideju da prvi u Crnoj Gori uvedemo i postavimo interaktivne table. Sada je već svaka učionica opremljena na sličan način, pa za svaki predmet nastavnici donose materijal u elektronskoj formi. I u našoj školi po prvi put učenici rade online test. Znači, učionica do posjeduje 15 laptop računara, oni samo skinu sa servera škole pitanja. Svaki učenik dobija različit test, tako da nema prepisivanje. Pritiskom Enter na tabli se pojavi, znači, rezultati svakog učenika. Nema prevare, niko nije kriv, samo znanje je krivo. Učenici kažu da im je ovakav način pohađanja nastave značajno olakšao učenje i učinio školu zanimljivijom. Da nema ovih uslova, to bi bilo teže, znači, jer imamo sve pred sobom, znači računar koji je glavno sredstvo učenja programiranja, to je te oblasti računara, elektrotehnike, tabla, ona standardna, nikako ne bi bilo u mogućnosti da nam prikaže sve to na pravi način. Naravno da je malo lakše i malo bolje učiti stručne predmete za razliku od ovih opštih predmeta, mada imamo i velike mogućnosti u slučaju opštih predmeta kao što su maternji jezik i slični predmeti. Na interaktivnim tablama možemo gledati, ako radimo neku lektiru, neku dramu, neki roman, možemo gledati na interaktivnim tablama predstave toga dijela. Imamo razne slike iz tog doba. Predavanja koja profesorica izbači na sajtu, mi skinemo i imamo sve, ne moramo koristimo sveske, knjige, sve imamo uglavnom na tabli i to sve možemo da naučimo sa računara. Nastava uz korištenje interaktivnih tabli i računara važna je zbog stručnih predmeta, ali bi valjala i svim drugim školama. Svaka škola bi morala da se osavremeni i da predstavi nastavu na interesantan način. To jest, pointa je da kada učenik uđe u svoju učionicu, da profesor sa svojim atraktivnim predavanjem drži njega 45 minuta aktivnim. I to je ono što moramo da napravimo, aktivnu nastavu, da naša djeca jednostavno sve nauče u učionici. Ali djeca moraju biti aktivna na času, moraju imati želju da usvoje novo znanje, a ta želja će proisteći iz kvalitetnih profesora koji na pravi način prezentiraju gradivo, novo gradivo koje treba usvojiti i da djeca jednostavno osjete nešto novo, neku novu sinergiju sa profesorom, da jednostavno budu svi učenici u svakom trenutku uključeni u to. Uvođenje ovakvog sistema dosta košta, ali direktor tvrdi da nikog nisu pitali za finansijsku pomoć. Mi smo u školi oformili radionicu Centra za obuku koja izvodi radove. Postavljamo video nadzore, alarmne sisteme, računarske mreže. Zastupnici smo za interaktivne table, Divisiona koji je zastupnik za Smart i za Panasonic. To su najpoznatiji brendovi interaktivnih tabli. I znači iz toga u 42 crnogorske škole postavili smo video nadzor, postavili smo računarske mreže, postavili smo alarmne sisteme. Eto odakle nam pare. Svojim radom smo omogućili svojoj školi da ima sve najsavremenije i to sve uložili u našu školu. Iako učenici imaju svoje naloge na web sajtu škole, a preko njih su im dostupne sve lekcije i vježbe, knjige ipak još uvijek kupuju.